Ndabahaje mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni kwigenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa 9 2025 tugiye kurabiramwe ibiriko biragenda biboneka. Amakuru tugiye kubagezaho dufatanyije n'umutama uherereye mwabiri abice byo mu misozi yahitwa Kayija ndetse na Munanira, ugiye kutubwira ibiri kugenda biba. Mutama waramutse neza? Mwaramutse neza bwana munyamakuru. Muri aya makuru turaza kubabwira technologie de navigation itinerari iri gukoreshwa mu bihe bica Mutama. Turaza kugaruka kuri tekinoloji idasanzwe iri gukoresha mu misozi ya za Munanira, Kayaja, Shenge, Mwangi ndetse n'ahitwa za Kirumbu hafi mu marembo y'umujyi wa Uvira. Turababwira kandi tekinoloji de guidage autonome par intelligence artificielle iri kwibasiriye imisozi imisozi itandukanye hariya za Kibondwe, Mwange ndetse n'imisozi itegamiye Kirumbu, Kitara ndetse n'ahitwa Mubeta na Gomba. Turababwira kandi tekinoloji camouflage electromagnétique style iri gukoreshwa mu bihe bice. Turagaruka kuri tekinoloji iri gukoreshwa n'itwa Kihande, Murenge ndetse n'ahitwa Bende, Sanje ndetse n'ahitwa Rungutu. Turababwira ko kandi tekinoloji iri gukoreshwa n'izasarambe yamaze guteza faible signal radar mu bihe bice. Muri biriya bice bya Rimera ndetse n'ahitwa Mushereza. Ni mu gihe kandi tekinoloji de ratio de données sécurisées data link decrypted yamaze kwangiza bikomeye ibirindiro bya FARDC biri mu byerekezo bigana hariya hafi neza cyane ugana mu misozi ya za Nyangezi ndetse n'ahitwa Bugarama mu byerekezo bigana hafi y'umuhanda wa kane ugana mu byerekezo bigana neza cyane mu byerekezo bya Bihamamba. Ni mu gihe kandi réseau satellite sécurisé cyase Horizon Radio Infrequency zamaze kuba zateza ibibazo bikomeye mu birindiro by'izasarambwe mu bihe bice. Mu byerekezo biri hafi neza cyane y'umujyi wa Bukavu ahitwa Bugobe ndetse n'ahitwa mu byerekezo biri hafi y'umujyi wa Bukavu haya hafi neza ya Kabare. Ni mu gihe kandi station de contrôle mobile mu misozi ahitwa Chirunga, Mwenge, Munanira byamaze kuba bizagaragara ko yibasiwe bikomeye ibyatumye izasambwe zitangira gukora ibikorwa bitandukanye byo kurasa mu byerekezo byinshi bitandukanye igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa baherereyemo. Banywanyi tubahaye ikaze ku rupapuro rukomeye rwanditseho amakuru akomeye arebana n'ikoranabuhanga rya gisirikare mu misozi itandukanye, aho izasarambwe zatangiye noneho kurekura ibisasu zifashisha indege. Biro bikaba byateye ubwoba bukomeye abasirikare ba FDNB bari bari mu kihe gice bahise bakora iki? N'abasirikare ba FDNB bari mu misozi itandukanye ndetse n'indi misozi itandukanye hariya hafi ya za Kazinzira. Banywanyi reka tubahe ikaze kuri page ikomeye y'amakuru. Niba ari ubwa mbere dukurikiye itushyonda sabone tugiye kuyaramvura turebe ingingo ku yindi tubabwire iyi tekinoloji yazanywe. Turaza kandi kubabwira uko bihagazeho bitangazwa ko ibiri kuba byose byatumye abaturage benshi batangira kwitega ko Uvira ishobora kuza kwinjiramo imirwano isaha yariyo yose. Fyonda sabone. Mutama reka duhere muri ibi bice bya Kayanja. Ubundi byagenze gute? Izi drone ziri kuza mu buhe buryo? Ese ni gute ikoranabuhanga rya FARDC ryamaze kunanirwa kugenzura ibiriko? Nukuvuga ngo ikintu cyabaye kubikomeje kugenda bigaragara ku mirongo njyarugamba nyuma y'uko igisirikare cy'umutwe w'intare za Saramure cyatangiye gusheringa gikoresheje drone ngo zo mu bwoko budasanzwe. Bivuga yuko ikoranabuhanga aba basirikare ba FARDC n'abarundi bari gukoresha ry'Abarusiya yego ari ikoranabuhanga ryananiwe kubasha kumenya amakuru akomeye cyane kuri izo drone zikomeye cyane ziri gukoreshwa n'uwo mutwe. Ni nyuma y'uko uyu mutwe wagiye ugabwa mu misozi itandukanye hariya za Sanje ndetse n'ahitwa mu misozi ya Rungutu n'iriya misozi itandukanye y'Umurenge ndetse n'ahitwa Bende, Kihande na Kidija. Yego
ibi rero byatumye n'ubundi uyu mutwe wongera kuvuga uti mu gihe turi kugabwaho ibitero n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, abafatanyabikorwa barimo FDN ndetse n'abacancuro barongera biga amayeri akomeye cyane yo kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rero nicyo cyatumye ku mirongo y'imbere ku rugamba amayeri uyu mutwe uri gukoresha. Biravuga yuko wazanye drone z'akataraboneka ngo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko bivuga yuko izi drone uburyo ziri kurasamo ni uburyo navuga yuko butari uburyo bwo gushiringa ngo bagume mu bice birimo, kuko ngo ziraza zicamo nibuza mu masegonda cyangwa mu buryo bw'iminota ibarika, bakaza bakabombariza mu bice bya hano muri za Kayaje, bakabombariza hariya za Munana ndetse na Shenge, bagahita basubira inyuma kibuno mamba berekeza muri ya misozi za Remera ndetse n'ahitwa za Sambye, n'ubundi hafi neza cyane y'aho ibirindiro by'uyu mutwe uri mu byerekezo bigana hariya za Kamanyura ndetse n'ahitwa mu Mosho. Ndibyo nagerageje kuvugisha abakomando mu bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se abazi military technology, bagize icyo bambwira. Ndagira ngo unyemere tugire icyo dusangiza abadukurikiye ku bijyanye n'iri koranabuhanga za Sarambwe ziri gukoresha zirasa, ariko ikoranabuhanga rya FARDC ntiribashe kubona izi ndege. Yego Nkuko rero bihari, iza Sarambwe ziri gukoresha systeme de navigation et guidage autonomes mu ndege nto zitagira abapilote za drone. Ibi ni ibikoresho bishingiye ku ngingo enye zikomeye. Ya mbere ni systeme de navigation atterrire, icyase initial navigation system, ni uburyo drone zikoresha ibizwi nka gyroscope cyangwa se accelerometre byayo bwite kugira ngo zibashe kumenya ahari ibintu runaka ndetse naho zigiye. Kandi izi GPS ntizikenera GPS, bivuze ko nubwo FARDC ikoresha barrage GPS cyangwa se GPS jamming drone ikomeza urugendo nta kibazo, ndetse kuko izi ndege zitaba zifite GPS mwo ubwazo bikaba bigoye ko zabasha gutrackingwa n'ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose. Hari kandi guidage par intelligence artificielle, aho izi drone zifite logiciel embarqués zifasha gusobanura ikarita y'ahantu zikanamenya inzira mu misozi miremire. Ubu buryo rero bukaba bukoreshwa cyane ku mirima ndetse no mu misozi miremire iri mu bice bizahitwa Mundanira, hitwa Mwenga, aho GPS zari kugera neza cyangwa ziri kubuzwa kuba zagera bitewe n'iri koranabuhanga. Hari kandi ikoranabuhanga rya camouflage electromagnétique izi drone zifite cyase technology strength, aho iza Sarambwe ziri gukoresha drone zifite faible signal radar, zikihisha radar de surveillance za FARDC ndetse na za FDNB ntizibashe kugaragara. Ziba zifite rero ibikoresho bigabanya ubushobozi bwa radari cyangwa se zigakoresha pentile absorbante de onde nk'uko bigaragara. Biravugwa kandi biremezwa ko ari réseau de drone crébuté igenzura ibikorwa hifashishijwe station mobile de contrôle ziba mu misozi yahitwa Chirunga cyangwa hafi yahitwa Mutarure. Amabwiriza atangwa ku buryo bwa crébutage, frequence, hopping speed, spectrum, bigatuma FARDC na FDN batabasha gufata cyangwa kubangamira izi sinyare. Amakuru atugeraho aravuga ko M23 iri kugenda ikora mu buryo bwo kwisha mu bice bitandukanye, aho rero bivugwa mu Tama ko bari kwisha babigenje gute mu mashyamba yo muri ibi bice. Anuko ku ruhande rw'uburyo bari kugenda bihisha, aragenda hakorwa ibyiciro byinshi bitandukanye mu ruhande rw'abasirikare, aho abenshi muri bo bagiye banacukura imvumo mu bice byinshi bitandukanye barimo. Yego, aba rero bari mu mvumo niho bari kugerageza kugenda bihishamo, ndetse kandi n'abari mu mashyamba bagerageza kwambara impuzankano zisa n'ibyatsi cyangwa se ibiti baherereyemo, ku buryo umwanzi n'ubundi atapfa kubona buryo ki arasa mu bice birimo aba bantu anga batandukanye n'ibiti cyangwa se batandukanye n'ibyo byatsi. urabona yuko ariyo mayeri bari gukoresha kugira ngo bagerageze kwihisha, kandi hanakageragezwa gukoresha buryo ki bashobora kuba basukasuka umwanzi cyane, aho biri kugaragara yuko mu bice byinshi bitandukanye hari ibintu bimeze niba nabyita wenda nk'ibipupe cyangwa se niba nabyita nk'ibintu by'ibishushanyo ukuntu bafata ibistati, impuzankano z'igisirikare cya FARDC. wenda tubisobanuriye abadukurikiye, ni nk'ibi bintu bimaneke bambika imyenda ku maduka. Nibyo rero biri gukoreshwa, bakabitereka mu bice byinshi bitandukanye, noneho umwanzi yaje ajya kurasa akagira ngo ari kurasa aduyi, ugasanga n'ubundi bya bintu bambika imyenda umuntu uza mu
mu masoko kugira ngo imyenda ikomeze igororoke cyangwa iboneke neza, ukabona yuko n'undi ariyo mayeri iki gisirikare kiri gukoresha kugira ngo kibashe kwihisha nyuma yo kubona yuko umwanzi nawe yize ayandi mayeri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivuze ko ibipupe biri kujya ibyo bisitati biri gushyirwa ku mirongo y'imbere y'urugamba, FARDC karasigira ngo nibo ni abasirikare kandi ari ibisitati. Ni mu rwego rwo kugira ngo nabo badatakaza abasirikare benshi nyuma y'urugamba n'ubundi rukomeye cyane mu misozi itandukanye, nyuma y'uko igisirikare cyashirinze muri ya misozi ya za Mashereza, bakashiringa muri ya misozi y'Umurenge, bakashiringa muri ya misozi ya Dembe ndetse na Gihande n'ahandi hatandukanye. Bo bari kuvuga bati mu rwego rwo kugira ngo dutongere gutakaza abasirikare mirongo bya rugamba cyangwa batongera kuturasaho, ubu ngubu igisigaye ni ugukoresha amayeri, ni ugukoresha amayeri yo gushakisha buryo ki noneho twebwe twihisha mu buryo butandukanye n'ubwo twihishagamo. Rero ibyo bisate nibyo biri kugenda byambikwa izo mpuzangano n'ubundi z'igisirikare kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi ngo umubare w'abasirikare wo gupfira ku mirongo y'imbere ku rugamba ugabanyuke, cyangwa se barebe uburyo ki bakwikura mu kaga barimo. Ubona yuko nabo bagoberewe bikomeye cyane, kuko umwanzi navuga wabo yambariye urugamba kandi ari kuvuga yuko gahunda afite ari ukubatsinda, kandi biragaragara yuko bishoboka cyane ukurikije uburyo ki umuvuduko intambara yatangijwemo, kandi ubona yuko hajemo n'utundi bice bitandukanye nitwo twabonaga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mutama, wari wambwiye ko n'ubundi FDNB na FARDC bakomeje gukora deployment ku rwego rwo hejuru, ariko mbere uko ayo makuru uza ko yatubwira ndagira ngo tubanze tunyarukire Kinshasa, nawe ubu yakusanya neza uzu yatubwira. Noneho tubanze tubabwira ibijyanye n'umunyapolitike Kibara wabujijwe kwitabira ibiganiro byateguwe na Tabombe kibireba abanyekongo. Ubwo turagaruka tutubwira uko iyo deployment wambwira gukorwa mu buryo budasanzwe ihagaze. Ni ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Jean Claude Kibara ntiyashoboye kujya muri Afrika y'Epfo mu biganiro byateguwe na Tabombe byatumyemo abanyapolitike batandukanye bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barimo na Corneille Nangaa. Uyu wahoze ari minisitiri w'abakozi ba leta yafatiriwe pasiporo ye n'abadiplomate ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri. N'ubuyobozi yafatiriwe pasiporo ye y'abadiplomate ubwo yarageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri. N'ubuyobozi bukuru bushinzwa binjira n'abasohoka DGM bituma atava ku butaka bwa Kongo. Kimwe n'abandi banyapolitike bose batavuga rumwe n'ubutegetsi, byari biteganyijwe ko bazerekeza Johannesburg muri Afrika y'Epfo kwitabira ibiganiro ku mahoro n'umutekano muri Kongo bigiye kuba ku nshuro ya kabiri. Byateguwe kandi biteganywa kuyoborwa na Tabombe wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo. Iyi nama yitabiriwe n'abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Moise Katumbi, Jean-Marc Kabundi, Derice Senga, Seti Kikuni. Izaba ifite insanganyamatsiko ebyiri z'ingenzi: imbogamizi y'umuryango w'iterambere ry'igihugu w'ibihugu bya Afrika y'Epfo SADC uhura n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, hamwe n'inama ikomeye hagati y'abanyekongo igamije kuganira ku ntandaro y'amakimbirane akomeje. Abenshi mu bashyigikiye ubutegetsi ku ruhande rwabo batinye kwitabira ibiganiro nyuma y'uko Perezida Tshisekedi abiciye amazi akavuga ko bidakenewe ahanini kubera ko byatumyemo n'umuyobozi w'ihuriro rya AFC Corneille Nangaa. Akaba rero ari ibintu biri kuba mu gihe n'ubundi urugamba rwo rukomeje kwitegurwa mu buryo budasanzwe. Mutama, ndagira ngo uhite utubwira iyo deployment wambwira gukorwa mu buryo budasanzwe ihagaze gute, yatangiye ryari, abari kudeployingwa n'abantu ki, bafite iki, bari kujya he? Nukuvuga ngo deployment zatangiye ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba asatira hafi saa 12 zigera saa moya. Yego. Deployment zirakomeza mu masaha y'ijoro, deployment mu masaha y'urukerera rwa saa 9 z'itariki, turagenda mu masaha asatira mu gitondo saa 11 tubona deployment ahantu zakozwe, imodoka bya muzinga, abasirikare benshi bazanye kandi gahunda ubona bafite kandi biteguye ku rwego rusanzwe. Abijyana n'uko n'ubundi igisirikare cya FDN ndetse n'igisirikare cya FARDC gahunda bafite ari ugutsinda cyane uyu mutwe w'intare zasarambiwe. Ubona yuko nawo warikaye kandi ubona yuko ushaka ngo tutava mu bice uherereyemo, bavuga bati twebwe tuzemera dutakaze, n'abasirikare tuzemeza dutakaze, buri kimwe cyose gishoboka duhangane. Ariko nubwo ibi biri kuba
cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ho navuga yuko bafite imbaraga zidasanzwe kandi kugeza ubu ibice bikomeje kongerwamo ingabo by'umwihariko izo ngizo zikomeje kugenda ziza ni ibihe bice kugeza ubu ngubu Mutamba? niyo misozi ya za Kiroma, Kibondwe, ni imisozi ya Mwange, ni imisozi itandukanye ya hano Kirombe, ni imisozi hafi hano mu majyepfo yo mu misozi ya Kitongwe na Maheta na Gomba, imisozi itandukanye igana mu byerekezo bigana hariya za Kingenge, mu misozi ya za Tema ndetse n'ahandi hatandukanye hari hafi y'imisozi yegereza Nyangezi. urabona yuko deployment ziri gukorwa cyane bihamamba aha ku muhanda wa National 5 ugana mu byerekezo bya Kamaniyora. urabona yuko cyane igisirikare cy'u Burundi kiri kugenda cyegereza abasirikare, ariko nanone urabona yuko aho ari kwegereza abasirikare ni mu nzira cyangwa se ni mu bice n'ubundi biherereyemo hasi neza n'aho uyu mutwe w'intare za Sarambwe uherereye, mu rwego kugira ngo bagotere mu mayira cyangwa se babone ariko bivuga yuko ndumva connection zawe zitameze neza. hano ntabwo biba byoroshye. Yego, ariko ubu ndumva nkumva watubwiraga ko ngo bigutekerezwe yuko n'iriya misozi ya Barungu mu byerekezo bya Bweshere no mu byerekezo bya Budodo Gombe ndetse na Izege mu byerekezo bitangatanzwe n'ubundi aho uyu mutwe uherereye biri kuvugwa ndetse kandi biremezwa yuko naho hashyirwa abasirikare kandi gahunda ihari ni uko uyu mutwe bashaka kuwukora mu bice uherereyemo by'umwihariko ku mbaraga nyinshi bashaka gukoresha. Yego, mbere yuko uri butujyane mu Rugezi, mu Mikenke no mu nkengero zaho mu bice bya Fizi, ndagira ngo unyemerere tubanze tuzi Warikare hari amakuru nakiri yagaragaza naho ihungabana ry'umutekano rikomeje kuhagaragara. Ubwo turagaruka utujyana mu Minembwe. Hari kuwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icyenda 2025 intambara y'amasasu yongeye kumvikana mu bice by'ahitwa Kubi, ahitwa Gapfunira kwa Kisimba muri Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bitwaje intwaro w'umutwe wa AFC bari bagabye igitero ku birindiro by'abazarendo, ariko bikaba bivugwa ko baje gusubizwa inyuma. Amakuru yemezwa n'abaturage baho ndetse n'inzego zirimo iza gakondo aravuga ko mu gitondo cyo kuri uwo munsi abarwanya M23 baturutse mu misozi hagati y'ahitwa Iteya na Mpeti bacatse kwinjira mu birindiro bya Wazarendo mu gace kahitwa Kirawu gaherereye ahitwa Bunakindi hafi y'umuhanda wa Kubi. Uko abahagera bavuga ko amasasu yahise avuza ubuhuha, impande zombi zirarasana igihe kirekire. Bikaba byaratumye abaturage benshi basiga ingo zabo bahungira mu mashyamba n'ahandi hizewe batinya ko imirwano ishobora gukomeza, nkuko byemezwa n'ibinyamakuru byegereye abaturage. Igitero kiza Sarambwe cyahise gisubizwa inyuma n'ingabo za Wazarendo zari zicunze ibirindiro ku misozi ihanamye ikikije aha hitwa Kubi. Nyuma y'amasaha menshi y'amasasu iza Sarambwe zahungiye inyuma zisubira mu misozi yahitwa Iteya muri Mpeti aho bari baturutse. Umwe mu baturage bahitwa Nkubi yagize ati byari bikomeye cyane, amasasu yaravugaga hose, ariko ubu ibintu bisa n'ibituje nubwo dukomeza kugira ubwoba kuko turacyumva ko bashobora kugaruka igihe icyo ari cyo cyose. Kuwa kabiri ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa cyenda amakuru yaturukaga muri aka gace yemezaga ko hari ituze ridasobanutse calme précaire. Nubwo rero amasasu yahagaze, abaturage n'abayobozi b'inzego gakondo bavuga ko umwuka w'ubwoba uracyahari. Ororo benshi batekereza ko intambara ishobora gukomeza kuko rero hari impungenge ko izasarambwe zishobora kongera kuba zagaba ibitero ku birindiro biri muri aka gace kahitwa Kisimba. Umwe mu bayobozi b'inzego z'imico gakondo yagize ati abaturage baracyari mu bwigunge, bamwe ntibarataha kuko batinya ko imirwano izongera. Ibiro biragaragaza ko ikibazo cy'umutekano muri Warikare gikomeje kuba ikibazo gikomeye. Agace ka Warikare cyane cyane ahitwa Gapfukirana kwa Kisimba kagiye kaba inzira y'amatiku hagati za Sarambwe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe n'abaturage, by'umwihariko imisozi ikikije aha hitwa Kubi, ahitwa Teye n'ahitwa Mpeti kabifatwa nk'ahantu hafite akamaro gakomeye mu buryo bw'ingabo, importance strategique, kuko uhagenzura afite inzira zigera muri Masisi ndetse no kugera mu bice byerekeza Goma.
nubwo rero abazarendo bakomeje kugaragaza ubushake bwo kwirwanaho, abaturage baravuga ko hakenewe inkunga ikomeye y'ingabo za leta FARDC kugira ngo umutekano ugaruke burundu muri aka gace. Ku ruhande rwabo M23 iracyafite ubushake bwo kugaruka muri ibi bice, bikaba rero bikomeje guteza impungenge ku mutekano w'abaturage n'ubusugire bwa Warikare. Abaturage bayitwa Bunakindi, Kubi n'ayitwa Mpeti basigaye mu bibazo by'ubuzima, kuko rero igihe cyose bavuga ko imirwano ishobora kuba ndetse ikaba yabateza ibibazo bikomeye, ndetse bakaba bafite ubwoba ko bashobora kuba bagwa muri iyi mirwano mu gihe ibitero bizakibasira quartier batuyemo. Ndagira ngo Mutama utujane iyi mu bice bya Minembwe, mbese Fizi muri rusange byifashe gute kugeza ubu? Lupango Yego, igihari muri ino misozi nta kindi kiri kumvikana, ndetse kandi nta kindi kiri kuvugwa ku ruhande rw'igisirikare cy'uyu mutwe w'Idasarambe, cyane no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. yego, igihari igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri gushaka kwinjira muri biriya bice bitandukanye giciye mu dusozi dutangatanze, cyane cyane Fizi. yego, uyu mutwe nawo wamenya amakuru y'ibice n'ubundi iki gisirikare kikwinjiramo ukagerageza gusa naho wicuma nawo usanzwe cyangwa uduporoyinga abasirikare mu bice byinshi bitandukanye mu rwego rwo kwitegura intambara. Ni ukuvuga ngo ikiri kizi cyumvikana kandi cyavugwa nonaha ni uko mu gihe gitoya no ku muntu wenda waba nari muri ya bice agomba no kubimenya, ni uko hari gutegurwa intambara itoroshye kandi intambara ishobora gusiga cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'Idasarambe batakaje ku rwego rudasanzwe, kuko hari gutegurwa icyitwa sharing zidasanzwe kandi zigomba gukorwa n'izi drone zidasanzwe zo mu bwoko bwa CH4. Kanyuka yavuze ko uruhande bahanganye rwatangiye intambara ryagutse rukoresheje FDLR, ingabo z'u Burundi, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo. Avuga ko barashe ibisasu nta mpuhwe mu bice bituwemo n'abaturage no mu birindiro byaryo. Asobanura ko ibi byose biri gukorwa n'ubutegetsi bw'iki gihugu mu gihe impande zombi zari ziheruka gushyira umukono ku masezerano y'amahame y'Doha muri Qatar ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Yakomeje avuga ko ibyo bitero zabigabye ahitwa Ipinga muri Warikare, ahitwa Bunyakiri muri teritwari ya Mwenga. Yanamije ko ibi bitero bizateye impfu mu baturage b'inzirakarengane bituma habaho kuva mu byabo, bikaba rero byaranashyize mu kaga gakomeye abatari bake, bityo avuga ko bakeneye ubutabazi. Uyu muvugizi yarangije asezeranya abaturage ko bazabarinda kandi ko batazakomeza kureberera ibi bikorwa n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Ibi rero bikabije bikurikira irindi tangazo AFC M23 MRDP twirwaneho bashyize hanze ku munsi wo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 31 Myandagaro 2025, ryari iryo kwihanangiriza uruhande bahanganye ku bitero bakomeje kugenda bagaba, by'umwihariko ibyo bagabye kuwa gatandatu wa Williamdwi, rikavuga ko bagomba kubihagarika, bitaba ibyo bakajya kubihagarika ubwabo. Ubwo Kanyuka yatangazaga ibi bitero biri gukorerwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yanaboniyeho kumenyesha ko iri huriro ryabo riri bugirane ikiganiro n'abanyamakuru Goma mu burasirazuba bw'iki gihugu, kandi ko kiri bube kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya mbere Nyakanga 2025, ubwo aho ngo iki byakaba rero ari ikiganiro cyayobowe na Corneille Nangaa. Iki ni ikiganiro kibanze cyane kubirebana n'umutekano. Ngayo nguko rero reka dukomeze nawe tubwire ibindi ibiri kuvugwa mbere ko turi bukomeze turebera hamwe n'izindi ngingo zikomakomeye zirimo n'igikorwa kidasanzwe Idasarambe zakoreye mu bice zigenzura. Kiri kuvugwa kandi ikindi kiri kugaragara kiri kumvikana cyane mu bice byinshi bitandukanye, ngira ngo turacyari mu misozi ya hano muri Uvira. Yego, ni imodoka nyinshi cyane mu makuru y'imbese mu bantu baherereye muri biriya bice byariya muri Uvira twumvishe ziri kuzana ibikoresho babizana hariya mu majyepfo ya Uvira mu byerekezo byariya za Useni ndetse n'ahariya za Kikuku. Bivuga yuko izi modoka zifite ibikoresho bishobora kwerekeza muri ya misozi ya za Dende ndetse n'aya misozi ya za Murenge, Sanje ndetse n'andi hatandukanye. yego,
bikavuga yuko kandi ibikomeje kugenda bikorwa ku ruhande rw'izo deployment ziganjemo cyane ibimodoka bya muzinga ari mu bwoko bw'ama-BM21 BM20 ndetse n'ibindi bitandukanye. Umugambi ukomeye cyane ngo nuko iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka yuko iriya nzira y'uriya muhanda rute nationale 5 uva za Kiriba uzamuka Santere ndetse na za Remera, umuhanda wegereye cyane iriya misozi ya za Maniola, umuhanda wegereye misozi ya za Momosho mu byerekezo bigana neza cyane mu mujyi hagati wa Bukavu. Bavuga yuko n'ubundi ibintu bishobora kuza kuba byaba ikibazo kandi bizakomera cyane mu gihe uyu muhanda batawufunze, kuko bari gutekereza yuko ari umuhanda woroshye cyane kuba igisirikare cy'Afurika ya Demokarasi ya Kongo cyagabwaho ibitero simusiga n'uyu mutwe. Rero bikanavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo bazanye abasirikare ngo badasanzwe ngo b'abakomando bifatanyije cyane n'aba basirikare b'abacansi b'Ababiligi bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, za Colombia na Argentine. Abenshi muri bo bakizwe muri iriya misozi ya za Kirungwe, abandi bajyanwa ahitwa Gomba, abandi babajyana ahitwa Kayaja, ngo abandi babajyana ahitwa Mwange no mu misozi ya za Kiroma hariya muri Uvira. Amakuru kandi akavuga yuko nubwo bari kuzanwa ngo bahawe briefing ikomeye cyane yuko mu gihe g'icyatsi tangana nibuza n'iminsi 5 ibice byose uyu mutwe wafashe byahariye muri icyo gice bagomba kwikuraho, kwikubita ariko biganje mu bice bitarimo abasirikare benshi b'uyu mutwe. Ngo nyuma yo kubona yuko bahishuriwe amakuru akomeye cyane yuko uyu mutwe wagiye ufata ibice byinshi bitandukanye, ariko kubirinda bikabigoranye bitewe n'umubare w'abasirikare bafite. Ariko nanone bikavuga yuko hari ikoranabuhanga ryazanwe mu ruhande rw'igisirikare cy'Ububiligi ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ryitwa rishinzwe kurwanya ibitero by'izi intwaro ziremereye zishobora kuba zakoreshwa n'uno mutwe ku rwego rudasanzwe. Bikavugwa kandi byemezwa ko no kuri uno mutwe nawo ngo hari kurindi ikoranabuhanga bafite. Ubwo iryo koranabuhanga barishyize ahagana he? Ni ukuvuga ngo ni muri biriya bice n'ubundi nagiye ngarukaho ya misozi ya Kirungu, Shenge, Munanira ndetse Kibondwe, Kazingira, Mwange na Kiroma n'iriya misozi iri mu majyepfo ya za Uvira, za Kitara, Karunge, Muheta ndetse n'ahitwa Katongo na Goma. Ni ikoranabuhanga bivugwa ko rizahindura iki? Aha ni ku ruhande navuga ko igisirikare cy'ubundi n'ubundi kivuga mu gihe tutazanye iri koranabuhanga. Yego. Ibi bice byano muri Uvira ni ku ruhande navuga yuko nubwo igisirikare cy'u Burundi cyahawe inshingano zikomeye cyane ku ruhande rwacyo kugira ngo bakore operasiyo zo guhagarika ibitero, bakore operasiyo zo guhagarika intambara mu bice byinshi bitandukanye no guhagarika umuvuduko w'uyu mutwe, dore ko navuga ko no kuri ino minsi ku kigero kingana hafi na 80% ibi bari kubigeraho. Yego. Aha rero ndakubwiza ukuri yuko uruhande rw'igisirikare cy'Urundi kiri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo baharanire kurwana ndetse kandi no guharanira inyungu zabo ku giti cyabo muri rusange. Yego. Yego, mbere yuko turi buze gukomeza n'ubundi kubijyanye na deployment mu bindi bice, ndagira ngo unyemerere turebe ibyakozwe n'abayobozi ba AFC mu gikorwa cyo gutangiza umwaka w'amashuri 2025-2026. Ni abayobozi bakuru mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC, barimo Corneille Nangaa, barimo n'abandi bayobozi batandukanye. Batangiye gukora ibikorwa bitandukanye birebana no gutangiza umwaka w'amashuri, aho rero bitangazwa ndetse bikagaragara ko Corneille Nangaa Bisimwa bagaragaye bari kumwe n'abana b'abanyeshuri mu bice bigenzurwa n'iri huriro aho bagiye gutangiza umwaka w'amashuri. Ni ibyabaye kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Nibwo abanyeshuri bose bo mu bice bigenzurwa n'iri huriro rya AFC bafunguye gutangiza igikorwa. Bikaba bizabereye muri amwe mu mashuri aherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru twabonye aremeza ko mu gitondo amashuri yafunguwe
ndetse igoma batangiye kwiga. Si igoma gusa hafunguwe amashuri kuko n'ahandi nuko bizagenze nko mu bice bya Masisi, Rucuru n'ahandi. Bamwe mu bayobozi bagaragaye mu mashusho ubwo AFC yafunguraga ku mugaragaro amashuri y'umwaka wa 2025 barimo Nanga na Bisimwa, Guverineri Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musaga Erasto n'abandi. Banasabye abanyeshuri kwiga bafite intego yo gutsinda neza no guhesha ishema imiryango yabo ndetse n'igihugu. Ubundi kandi banasabye ababyeyi kohereza abana ku mashuri, banabizeza ko umutekano wabo urinzwe neza. Ku rundi ruhande ababyeyi nabo basabye abayobozi kubafasha kubona ibikoresho abana bakoresha mu mashuri, bavuga ko bihenze. Akaba rero ari ibiri kubera igoma birebana n'ibijyanye n'imyiteguro ikomeye, ndetse bikaba ari ibintu kuri ubu bikomeje kugenda bivugwa ko bitoroshye. Ariko hagati aho ibintu ntibyoroshye. Kare twakiriye amakuru, uranyumva? Yego nakumva cyane. Agaragaza ko mu ndondo ya Bijombo ibintu bitoroshye. Hano rero hari amakuru twakiriye, ndagira ngo unyemerere nyabwira abadukurikiye, noneho nawe uhita utujyana kuri uyu mugoroba uko bihagaze, kuko nari nayakire kare ariko sinari mfite uburyo bwo gukora ikiganiro ngo mbibwire abadukurikiye. Yego. Biravuga ko rero hari ibyabaye ku ngabo za FARDC n'iz'u Burundi mu ndondo ya Bijombo, bikaba ari ibintu biteye ubwoba bukomeye. Bikaba bivugwa ko rero ingabo za FARDC n'iz'u Burundi mu ndondo ya Bijombo zagabye ibitero. Hamenyekanye amakuru akomeye y'ibyabaye ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'iz'u Burundi zikorera mu ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Haravugwa ko hari abakomeretse ndetse hatse n'ikibatsi cy'umuriro muri imirwano ikomeye yabaye. Ni amakuru yavuye mu bantu aho bahamya ko ku cyumweru habaye imirwano ikomeye ndetse no kuri uyu wa mbere. Amakuru aragaragaza ko umutekano uri guhungabana cyane mu Bijombo. Ndagira ngo rero mutamutujyana ahangaha utubwire ibindi birambuye byagenze gute, ese kuri uyu mugoroba umutekano wagaze gute, ni ibiki bigezweho kugeza ubu? Nuko ngo igihari nta kindi ni ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse no ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngewe ngarukaho cyane no ku ruhande rw'uno mutwe, aho ibitero bikomeje kugenda bikomera cyane ndetse kandi bikagaragara yuko ibice by'intare zatarambwe zirereyemo aribyo bikomeje kugenda byibasirwa cyane kandi ubona yuko biri buze no gukomera cyane mu buryo budasanzwe. Iki gisirikare cy'uno mutwe ukurikije umuvuduko w'ingabo za leta ya Kinshasa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi uburyo bari kugabamo ibitero, yego, bikagaragara ko rero ibi bintu biri buze kuba ikibazo kandi bikaba ihurizo. Ariko nanone mu makuru adasanzwe akomeje kugenda avugwa ndetse kandi bikomeje kugenda bitekerezwa, biravugwa yuko bwana munyamakuru mu gihe ibintu byaba bikomeje gukomera cyane biri kugenda gutya mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo, dushobora kuza kubona akaga gakomeye, kuko biravuga yuko iri ari intangiriro cyangwa isuzuma rikomeye cyane ry'ibitero bikomeye cyane bishobora kugabwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu bice bitandukanye. Kandi ubona yuko ikibazo cyabaye ikibazo, ubona yuko akaga kabaye akaga, kandi bikagaragara yuko byanga bikunda uburyo umurundi ameze. Briefing yahawe ku mirongo imbere ku rugamba ni briefing idasanzwe kandi iteye ubwoba, aho n'abaturage batangiye kwikanga bavuga bati twebwe ngubu igisigaye no guhunga. Byari muri ibyo bice bagiye ugarukaho bitandukanye, byano mu bindi bice bitandukanye uyu mutwe utarageramo henshi na henshi. Yego, kugeza ubu ku ngingo irebana n'abaturage bahungaho bihagaze gute? Population mu bice byinshi bitandukanye, mu bice abaturage bari guhungamo ni benshi cyane muri ya misozi ya za Kayaja, mu misozi ya za Munanira, mu misozi ya za Shenge ndetse na Kirungu. Abaturage baravuga bati mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyaba gikomeje kudeployinga abasirikare benshi muri ibi bice, ibintu bishobora kuza kuduteza ikibazo kandi bikaduteza n'akaga. Bati rero reka twebwe twikuriyemo akacu, mu gihe uyu mutwe uvuga uti twebwe ntabwo natwe tuzemere guhara ibice dufite cyangwa se ngo duhare dignity cyangwa se agaciro dufite kacu mu bice twigare no mu bice tutaragiramo. Dushaka yuko twubakamo itafari rikomeye cyane ry'uko aba basirikare b'Abarundi bashobora kuba twabarwanya. Ukabona yuko mu ruhande ubona yuko rukomeje kugenda
rugira ubwoba bukomeye cyane nuko n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje kuzana abasirikare muri bino bice bitandukanye, ariko ntabwo bafite icyizere cy'uko uyu mutwe udashobora kuba waramaze gusa abasirikare muri biriya bice, ariko nanone kubw'icyizere navuga yuko bafite ngo ku ruhande rw'igisirikare ngo cy'abarundi ngo gikomeje kugenda kizana bamwe mu basirikare b'abahanga mu bijyanye n'ubutasi n'ibindi bitandukanye, bakizera yuko ibikorwa biri gukorwa muri ya misozi ya za Kawezi, Kavimvira ndetse na za Kiroronigo, Gihande, Kangwengwe ndetse n'ahandi hatandukanye muri ya misozi ya za Rukana, Rugombo ndetse n'ahitwa za Marambo, Rugongi ndetse na ya misozi ya za Bideka na za Rubarika, bakavuga yuko ibintu bishobora kuba byagenda neza ku ruhande rwabo cyangwa se intego bafite kuba bayigeraho nk'uko bakomeje kwivuga. Ariko bwana munyamakuru nkakubwira yuko ibintu bigoranye ukurikije uburyo ki operasiyo zimeze cyangwa se ukurikije uburyo ki ibintu bikomeje kugenda uko umunsi ugenda uzaza ndetse n'isegonda riza haza ibindi. Yego, reka dukomoze ku makuru ari kuvugwa muri UPDF. Ubwo noneho turahita tujya mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru tubwire deployment uzawarikare, Rubero, Masisi n'ahandi, naho turebe uko bimeze nyuma yo kuva mu Bugande. Igisirikare cya Uganda kimaze amezi gikora iperereza rikomeye ku bofisiye bakuru bakekwaho uruhare mu guhimba ibitero by'ubwiyahuzi bakabyitirira umutwe w'iterabwoba ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'igisirikare cya Uganda rushinzwe ubutasi CMI muri uyu mwaka rwatanze impuruza kenshi ko ADF iri gutegura ibitero by'iterabwoba. Muri ubwo rwagenda muri aya makuru rero bavugaga ko barimo abayobozi bakuru mu gisirikare kugeza ku mugabo w'ikirenga Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akavuga ko bari mu bahigwa nk'uko amakuru icyo gihe yatangazwaga yabigaragazaga. Kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024 diviziyo y'ingabo za Uganda zikorera mu misozi miremire iyoborwaga na General Major Richard Otto, abashinzwe ubutasi bayikoreragamo bakoze isuzuma babona ko nta kimenyetso kigaragaza ko ADF ishaka gutera Kampala. Abashinzwe ubutasi muri diviziyo bibajije uko CMI ikorera i Kampala yaba yarabonye amakuru yatumye ihamya ko hari ibitero by'iterabwoba biteganywa na ADF, igaragaza ko ubuyobozi bukuru bw'igisirikare izo mpungenge zidafite shingiro. Igisirikare cya Uganda cyari cyaciye amarenga ko kiri gukora iperereza muri Mata 2025 ubwo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yakuraga General Major James Birungi mu buyobozi bwa CMI akamugira umuyobozi wa diviziyo y'ingabo zikorera mu misozi miremire. Cyo gihe General Muhoozi yashyize General Major Otto ku buyobozi bukuru bwa CMI atangira kugira uruhare rukomeye mu iperereza ryari rikomeje ku bofisiye bakomeye bahimbye ikinyoma bagamije gusaba amafaranga yabafasha gukumira ibitero bya ADF. Byamenyekanye ko ubwo General Otto General Muhoozi yakuraga General Major Birungi muri CMI yagiraga ngo ativanga mu mirimo y'abakoraga iperereza ku bikorwa bibi byamuranze ubwo yarari muri urwo rwego. Mu kwezi kwa Kamena 2025 igisirikare cyataye muri yombi Colonel Peter Ahimbisibwe wayoboraga ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba muri CMI na Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga wayoboraga irishinzwe ibikorwa byihariye by'igisirikare. Mu gihe iperereza ryari rikomeje, Colonel Ahimbisibwe na Lieutenant Colonel Byaruhanga bakomeje gushyira mu majwi General Major Birungi basobanura ko ari we wategetse abofisiye bato kubeshya ko ibiturika byapfubijwe i Kampala muri Kamena 2025 byari byatezwe na ADF. Bucece General Major Birungi yakuwe mu buyobozi bwa diviziyo y'ingabo zikorera mu misozi miremire agirwa umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare muri ambasade ya Uganda mu Burundi, ariko ntiyari yakagiye i Bujumbura gutangira inshingano. Ku mugoroba w'itariki 28 Kanama 2025 General Major Birungi yahamagajwe ku cyicaro gikuru cy'igisirikare Imbuya, yitaba ku munsi wakurikiyeho yamburwa imbunda ahatwa ibibazo mu gihe cy'amasaha 7 nyuma yoherezwa muri gereza ya gisirikare yahitwa Makinge. Ofisiye yemeje amakuru y'ifungwa rya General Major Birungi yasobanuye ko akurikiranwe gutanga amakuru y'ibinyoma, gukoresha nabi umutungo w'igihugu no kuyoboza ibikorwa bya gisirikare. Ku munsi
munsi General Major Birungi yafungiweho hafashwe n'abandi basirikare 8 barimo 3 barashe umugore wakekagaho kuba umwiyahuzi washakaga kugaba igitero cy'iterabwoba kubizizaga umunsi mukuru w'abahabaho Imana bahitwa Munyanyo muri Kamena n'abasivili babiri. Biteganyijwe ko abafunzwe bose bazagezwa mu rukiko rwa gisirikare rwahitwa Makwinge bashinjwe ibyaha birimo kugambanira igihugu, kunyereza umutungo w'igihugu n'ibindi byaha bikomeye bifitanye isano n'umutekano. Ngayo nguko rero ibi ni biri kuvugwa mu gihugu cya Uganda by'umwihariko ndetse no ku gisirikare cya Uganda birebana n'umutekano. Ndagira ngo rutujyane imasisi Warikare Rubero tuzenguruke intara ya Kivu y'Amajyaruguru naho tubwire uko bihagaze ku ngingo zikomeye zirebana n'umutekano zifashe gute. Igihari mu bice bitandukanye byari muri teritwari ya Masisi n'ikikango gikomeye nyuma y'uko n'ubundi ibintu bigarukaho cyane ukuntu igisirikare cy'umutwe neza turabye cyavuze ko gikomeje guteza inkeke kandi n'ibibazo bikomeye byo gutekereza yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane batekereza yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cyereza uruhongohongo abasirikare babo bishobora guteza akaga gakomeye mu bice bagenzura. Mutam, reka tugushimire dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu. Reka tubashimire dusoreze ngaha wo dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Hasta la vista.